Bula. Gue minuni mereka untuk teletak na orang ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni Sambul Benaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutuku e nambungi entindai. E sa tauru bakendo na lao bo e na kena tango maki na vale me na non ravesu e nambange ke baka resanga ni soma rawa ni tauki ni vale na non randi nau. Goe na non rawa ni taura na non rilabu me na matambosi ni labu musuki se FNPF kamera baka na non rasosumi. Na law taki na COVID-19 Response Home Loan Bill e abatutu taki na law ni palimendi kame na gabital no taki e na bagarumbuka ungo. O siti bini rambuka na ililiu taumanda ni songo-songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party e sa may kere na nonabagadingu may ni songo-songo ungo. Wanda itako bila mga aboka na ililiu ni songo-songo paka politiki na Sodelpa ni sa dingoma na nonibol ni kerbagadingu may ni songo-songo kasulia na nonabaganunu binaka e nabunitoso vou e sa baka namatakino rambuka. At tarongan na FBC News, kaya baka sa asumi na non napakatataro rambuka, iya tuko ng aboka, niti kwenda ni tubutuba, e na kinaturubaki na kunrubaka ungo. O rambuka e kunrubaka, na bendigitaki e baka duri, e nabuguniken na bakanditaki, na iliuliu ni Sodelpa. Yang andreba ni songo-songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party, mesa sereki mai o George Speed, kaya na vidatal na nona ilaulawa, e ratori bakabeso e nabuguni bobiri e na runundulu. O yana kerkere e dauraka, o ratu na inga malalamalabu, na iliuliu ni Tony Beisanga e na singani kuwa, kangay may bakanditaka na tukutuku o bilay mga boka na iliuliu ni Sodelpa. Ia e bakandita ko rato na ingama ni sabi sa usara na ibagaraw ni mbula ni Spade e nangunungo may nakena endo matana takataw manda. E bakandita kiniungo e siyang ningay matay ni ngauna may bakatutu tagikina na mosoni may balata na sireki ni Spade. E ambala kibal ni Bebesu o Spade e na February ni runundulu karua kandondolo me tutongi mate e na lomo ni tiko-tiko ni Bebagaraw taki. Kinang gito, e marauta na kena toman ni tugongo na babarau ni nontamata timi ni Flying Fijians kena sot ni burubura o Simon Rewalui na loka taumanda ni timi ka sama ni dia tugo na ngunungo e na matambosi ni High Performance Unit. Tugono Rewalui ni nona mainganga na timi ni Flying Fijians ve Georgia e na moni madawa e bakarita kana talendi e tigo gobernador bongone e na loma ni timi. Rato tomana tiko e na ngaunungo na nonda mata timi ni Flying Fijians na nonda to bakarau e na buku ni sotsota ni Pacific Nations Cup e na mbaki mayongo. May tabekiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e rano na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM. Ni Vakaleleka naka. Untuk toka leo na bi sere so na Bula FM number 2 NSR isu. Bula FM number 2 NSR.